Jogoo ya Kanude gukuga ithurano-ini nini ciukite kaunti-ini ya Baringo. Tumesema no Gideon no election. Ho ni thutha wa mutongoria wa kiama giki Gideon Moi kwiyeheria githurano-ini kinini gia gwetha seneta wa kaunti ino. Thutha wake kwirikana gucemania na President William Ruto thingira-ini wa Iregi kuria arerikana auhirwo ateanirie mito yake na ithenya-ini riu anyite mbaru muhuraniri wa kiama kia UDA Vincent Chemitei. Chelanga Ikinya riri rionekete kuraraka arumiriria Gideon Moi na aria makumwetereire mehumbite matonyo ma kiama niguo mamumagarie agitwara maratathi make kuri kamiti ya IEBC. Ithithi ciao ikionania gukunyanirwo ni mutongoria uri ngoro-ini ciao gatagati. Amwao mehitite ati angikorwo Gideon ndagakorwo irebe-ini matikanyita itemi githurano-ini giki kinini. Gideon, ukiwa mahali popote huko, watu wako wanakungojea na usithubutu kukubali kuombwa ati uachane nayo. William Ruto ni 2 term. Ndugu yetu, usiogope ati Gideon akipata perception itaanza kuharibika. Gideon Moi ni kingpin wetu wa Baringo. Na sisi kama watu wa Baringo tunaangalia mbele. Tutakuwa na mheshimiwa Gideon Moi atatushikilia baada ya William Ruto. Marakara mao makinyaga cumbiri merutite mathata na kuhinga barabara undu uria ucungireirie muhuraniri wa giturwa giki na tigiti wa UDA Vincent Chemitei kuhuthira ndege. O ni thutha wa muthabara wa ngari ciake kuhurwo mahiga nyuguto. Sisi hatuna uhusiano wowote na KANU. Sisi tuko kama UDA hapa. Yule ambaye anataka kushirikiana na UDA atashirikiana wakati wa election za urais. Si jambo geni kwangu. Mimi nimezoea hayo maneno na niko hata nimejaa wingi wa nguvu. So I'm more energized than before. So tupatane ground. Thank you so much. Kite orire muikariri gite wa kamiti ya IEBC Erastus Ethekon oritie ahuraniri othe aria makanyita itemi ithurano-ini nini cia tariki 27 mweri wa 11 mahure kampeini ciao makirumirira mawatho oro hamwe na mitaratara iria gathikitwo. We need peace, we need calm, we need tranquility in order to facilitate citizens to exercise their constitutional rights and to vote freely without any harassment, without intimidation, without violence, and without improper influence or bribery. So we expect the political parties and their candidates to observe the code of conduct which has been set there. Hado ini ha Inooro TV yetagwo Gitonga wa Wambui.